La foto, por favor, si no, no la digo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se va a dar un grupo de gente que va a dar. Hasta que aquí es una vez que quiero tocar el se puede hablar. Esta vez, cero. Una. Dos. Dos. Lado
Beş. Gomes, cuatro. Una. González, Pedro. Lado uno. Paulinho, Pedro. Vamos ver. Lado Pedro. Una. Paulinho, Pedro. González, uno. Lado Pedro. Una. Paulinho, Pedro. Dos. Lado Pedro. Gomes, dos.
Una. Una. Uno. Una. Una. Bravo. Come spiegare? Una. González. Uno. Uno. Una. Bravo. Gómez. Una. Niño. González. Bravo. Gómez. Una. Una.
Polinho, vou mesclar. González, Pedro. Lauro, Pedro. Cuidado. Polinho, Pedro.
Gómez Puna. Dos. Gómez dos. Una. Una. Lado uno. González. Niño, seis. Gómez. Una. González.
Una, dos. Una. Niño, González. Lago, una. Dos. Dos. Rodillo, dos. Gómez, dos. Lago, González. Gómez, cero. González, cero. Muy bien. Una. Gómez, cero.
Bravo. Come scusa. Una, lado, uno. Bravo. Come scusa. Una, nota, nota. Nota una.
Não sai com nada. Vou ver. Espera. Vou ver se pula. Sim, sim. Aos 10 minutos. Parou
Presidente del partido. Lei sarà caro, un secondo. Chiaro. Comienza il partito. Allora, allora, González, Gómez, cero. Bravo, cero. González, cero. Una. Gómez, una.
Una. Come si potrebbe? Lavo uno. Una. Una. Poligno uno. Locale una. Una. Dos. Una. Tres. Una. Un salto. Quatro. Una. Cinco. Come stai? Lavo. Una.
하고 살아있습니다. 몸에 쓸 때. 누나. 살아있어요. 하고 몸에 쓸 때. 하고 살아있을 때. 그냥 몸에 쓸 때. 하고 살아있을 때. 네.
Prawo, lewo. Powinien moment pune. Prawo, lewo. Powinien lewo. Na. Lewo. Prawo, lewo. Ustawić tu. Powinien lewo. Moment lewo. Lewo. Prawo. Już. Powinien lewo. Moment do. Prawo, lewo.
4. Bingo. Now, please. Mourinho, 6. Colocar 6. Una. 2, 3. Lado. 3. Gómez, 3. Mourinho, 3.
Dalam negeri, untuk jumlah Nah, harus. Vamos, señora. Momento.
Adiós. Come cura. Non termini. Via. Può fare le cose sentite. Allora, tiriamo di fuga. Come scusa. Una. Dos. Muy bien. Yes.
10. Paciente. Momento final. Causare una contrazione muscolare. Non avete come siete? Spontane test. Una. Come una. Spontane test. Una. Altra invece. Perdona. La pelea así, porque van dos. Una.
Come tu. Io non erano sempre cose. L'ultima entrata. Lo che chiedo. Non fare io ce l'ho. No? Perché era fatto un po' sentito. Perdono? Antonio va a risultare più giusto. Non cambierà nulla, quindi è proprio quando riesce. Ma sei.